2026 ulioandika, ongezea na hii moja. Kama kuna mtu ambaye atakuwa hayupo upande wako, kama kutakuwa na mtu ambaye atakuwa hana ukubwa kama ukubwa wa ndoto zako, kama kuna mtu ambaye atakuwa hana tabia ambazo unazitaka wewe ili kufikia malengo yako, piga chini huyo mtu akusaidii, tafuta mtu mwingine. Mwaka 2026 ni bora ukabaki peke yako kuliko kuwa na watu wengi ambao watakuwa wanakupush back. Kupush back watakuwa wanakuvuta chini. Kumbuka kwamba ukiwa na marafiki wengi, hao marafiki watakuwa wanakuvuta chini ili ubaki kuwa kwenye level yao. Hivyo usikubali kuwa na watu kama hao. Piga chini, tafuta watu wenye ukubwa wa ndoto zako, tafuta watu wenye tabia ambao itakusababisha wewe kufikia ndoto zako. Uwe na siku njema.